देवाची उतर आमी कोभिया कडेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचेही सवे आसो. लोका प्रमाणे जेजो क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. त्या जाग्यार येवन पावतस जेजोनो आपले दिश्ट वयर लायले आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा बेगीन सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावसय. जाकेव सरारा देवून आयलो आनी व्हडा सुंदुसांत ताणें जेजोको स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशांचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागलो. पूण जेजून पूण जाकेव सकडा वचीर उबो रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्याक वांटतां आनी कोणाक हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका पाठी दिता. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचेवी आयल्या, कित्याक वय आब्रामाचो पूत निजाकी मनशा पुतो सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हूण आयला. देवाची उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता. मुश्या भाव भयणीनो, praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 बाबा भयणीनो, थोड्या वर्सां आदीं मंगळुरांत घडिल्लें एक घडीत तवळ एक तो तरणाटो शिकपी एक चार्टर्ड अकाउंटंट आनी वो शिकपी चार्टर्ड अकाउंटंट मंगळुरांत आपले एक ऑफिस उक्तें करता. चार्टर्ड अकाउंटंट जावन जायते जोडटा, पयशे जोडटा, वयर येता पूण फाट सुकता. उदरणाटो ताका इश्ट ताजे सांगता मेळटात. ताजे वयर आयिल्ले बिजनेस सवकास पडूंक सुरू जाता. इश्टां फाटल्यान पडिल्लो हो तरणाटो रीण करता. इल्ल्यानी करोडांनी रीण जालें थोडें. आनी ताजें ऑफिस धांवता. एक दीस आनी आपलें जिवीत नाका म्हणून चिंतून रैलाच्या पाट्या कडेन वचून जीव कान घेता म्हूण जीवघात करता म्हूण तो वेता. आनी रैलाच्या पाट्या कडेन सत्ती त्या वाटेन समकतना इगर्जेचो कुरीस दिसता ताका. त्या कुर्साक पळयल्लो मनीस एक घडीभर कुर्साक पळोवन रावता. मंगळूरच्या शहरा भायली इल्लीशी इगर्ती आनी त्या कुर्सा कडेन उबो रावल्लो तो चिंता, सोम्यान म्हजे खातीर इतले कश्ट सोंसल्यात, हांवें म्हज्या जिवितांत सुकून पडलां, ताणें म्हजी ती इतलो मोग दाखयला. जर त्या सोम्यान म्हज्या मोगा खातीर इतलें सोंसलां जाल्यार हांवें जीवघात करचें समागी. तो चिंता हो तरणाटो शीदा थंयतावन गोवन इगर्जेक वेता. इगर्जेक दिंबेर पडटा वचून सक्रामेता मुखार आनी थंयसर ताचें मन बदलता. दुसऱ्याच दिसा हो तरणाटो शीदा भायर सरता, पडटा रेतीर केंद्राक वेता, रेतीर करता, फाटीं येता, इल्ल्या तेंपान आनी एक रेतीर करता आनी ताचें जिवीत बदलता.
जर सोमी म्हजे सांगता आसा जर तर सोमी म्हाका बक्षिता म्हजें जिवीत हांवें कित्याक नवें करून असो धैर्यान एक दृढ निर्धार तो घेता आनी परत आपल्या जिवितांत वयर येवंक प्रयत्न करता घालपाक वेता. आबू धाबी वचून थंयसर वचून एक बरें काम तो पळयता आनी थंयसर काम करता. क्रमेण स्वंत परत थंय गल्पांत आपलें चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफिस ओपन करता. सलवल्लो तरणाटो वयर येता. करोडांचें रीण आसलें फारीक करता. हें जाल्लें घडीत हें आपल्या जिवितांत कितें सुकून पडलो की सगळें तो सोमो करता. आज हो तरणाटो एक मानेस्त जावन तो आनीकी अबू धाबींत आसा. मागणें चलयता. सुख नासतना हरी एका मागण्यांत भाग घेता आनी आजुनूय जायत्या तरणाट्यांक वाट चुकल्ल्यांक तो वाटे करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 बाबा भयणीनो जक्केवाच्या सुंका काट्यार जर ताचें जिवीत ताचें एका कुशीन गेल्लें सोम्यान आज कितें केलें पळया. रुकार चडल्या जक्केवाक जेजू पळयता. जेजूचेर ताणें दिश्ट घाली. ताणें चिंतलें की जेजू पळयतलो म्हणून ना. मटवो देखून आपल्या मटवेपणा वरवीं जेजूक पळोवता घरांतल्या वेळार तो रुकार चडटा जेजूक पळोवंक. ताणें चिंतलें हांव जेजूक पळयतलो म्हाका तितलें मेळ्ळ्यार पुरो दुसरें कांय म्हाका नाका. ताणें चिंतूंक ना सडीत मेळात म्हणून. पूण घडलें दुसरेंच. तेणें पाशार्दमच्या जेजून वयर पळयलें. जेजून जाकेवाक पळयलो. केदें व्हडलें घडीत. जेजून ताका पळयलो. बाबा भयणी हें वाक्य जेजून ताका पळयलो म्हणजे केवळ भायल्या रुपाचें मात न्ही. जेजून पळयलें ताची जिवीत. जेजून पळयलें जाकेवाच्या काळजांतली आशा. जेजून पळयली जाकेवाचें बरें मन. जिवितांत आपूण फाटलें जिवीत म्हाका नाका आनी मुखार म्हाका हें नवें जिवीत जाय. ह्या संवसारी वस्तू फाटल्यान हांवें मेळचें पुरो. ते सुका काटे म्हाका नाका म्हणलो निर्धार जाकेवाच्या काळजांत ते गुंतालो करून ते मोतींत आनी तें जेजून पळयलें. आनी जेजू म्हणालो जाकेवा सकला देव. बाबा भयणीनो देव मनुष्याच्या जिवितांत पळयता. उत्पत्ती ग्रंथ पवित्र पुस्तक काडया. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 12. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 1 तावन पळया कितें घडता. देव अब्रामाच्या जिविताचेर दिश्ट घालता. कितें जाता पळया. सर्वेस्परान अब्रामाक म्हणलें म्हळें तुज्या देशांतलो तुज्या दायज गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापयच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुका दाखयता. पळया देवान अब्रामा पळयलें. अब्रामाचें काळीज पळयलें. त्या देखून ह्या मनशाच्या जिवितांत खंडीत जावन जर हांव पळयन ह्या मनशा वरवीं एक राष्ट्र हांव आसा करतलो म्हळें सर्वेस्परा भोगलें. आनी देवान अब्रामाचें काळीज पळयलें आनी ताका आपयलो. मुखार कितें जाता. हांव तुजे थावन एक व्हड पर्जा उपजयतलो. हांव तुजे तावन व्हड एक पर्जा उपजयतलो. पळया कानाक थंय हारान गांवांत तो जियेतलो वो एक मनीस सादो मनीस देव हाचें एक राष्ट्र करता. पळया कितें देवान चिंतल्यार कितें करून जाता म्हणून. मुखार तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. मागीर आनी तुजें नांव वर्ते करतलो. तुजें नांव वर्तें करतलो. आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. तूं जातलो आशिर्वाद. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 बाबा भयणीनो आज ये पळया जाकेवी हांगासर हिंतलें.
जशें अब्राहम सगळ्या परजेक एक आशिर्वाद जालो, देवान ताजेर आशिर्वाद केलो, देवान ताजें एक राष्ट्र केलें, दुदान आनी मोवान म्हणच्या गांवाक ताका व्हेलें देवान, ताका बेस्ट सांव दिलें. भावा भयणीनो, आज सुंगा कट्यार बसल्या जाक्यवाके देवान तेंचं केलें. जाक्यवाचेर देवान आशिर्वाद केलो, जाक्यवाचें जिवीत बदललें, रुकार चडलो, जाक्यव सकला देवलो, जिवीत नवें जिवीत जिवंक आरंभ केलें. बाबा भयणीनो, आज म्हज्या जिवितान देव हेंच करता. आज म्हज्या जिवितान देव हेंच करता. देव म्हजेर दिश्ट घाल. जेजू म्हाका पळयता. आज आमी कुमसार जाल्या, आमी कुमसार जाल्या, सुटो आमी कुमसार जाल्या, खंडीत जावन देव म्हाका पळयता. देवान जेजून दाखयवा पळयलें. आज देवान म्हाका पळयलां, म्हजें काळीज पळयलां, म्हजें नवें जिवनाचे निर्धार पळयल्यात. म्हज्या जिवितान हांवें काडूंक वेची मेटान देव चिंता. देवा गुप्त आसा सगळें. देव आमकां पळयता. आनी एक घडीत आमचे मुखार दवरया. लुकासो वांजेल अध्याय 5 वाक्य 20 आनी 7. उपरांत जेजू थंय थावन भायर सरून गेलो. भायर सरून गेलो. आनी वाटेर 5:27 वाटेर ले नांवाच्या एक सुंकागार, लेवी नांवाचो एक सुंकागार थंय बसोन आसलो. मुखार कितें जालें? सुंका काट्यार वसुलेक बसून आसलो. ताणें देखलो, ये म्हजे फाटल्यान, हे म्हज्या फाटल्यान म्हणलें ताका. आनी लेवीन उठलो आनी सक्कड सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. सक्कड सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भावा पळय, सुंका काटे वोय आनी एकलो सुंकागार. वोय सुंका काट्यार बसून आसलो. वोय पयशांच्या वहिवाटार पडिल्लो. जेजून ताका पळयलें. जेजून ताका पळयले तक्षणा ताका आपयलें आनी तो जेजू फाटल्यान गेलो. बाबा भयणी, देव मनशाचेर दिश्ट घालता. कितलेशा मनशाच्या जिवितांच्या देवान दिश्ट घाल्या. कितें तसो अर्थ बाबा भयणीनो. आज हांगासर एक तो अर्थ टापून आसा. विशेष कितें गे म्हळ्यार, कोणाचेर देव दिश्ट घालता, कोणाक देव पळयता, त्या घडयेतान मनशाच्या जिविताची चरित्र बदलता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबा भयणीनो, केतना मुजेर तुजेर देव दिश्ट घालता, तेतना म्हज्या जिविताची चरित्र बदलता. शिमांवच्या घरा लुकासो वांजेल अध्याय 7 थंयसर पातकी स्त्री जेजू तिचेर दिश्ट घालता. आनी थंयसर तिणें करचें हें पुरा तिचें कुमसार तिणें रडली. जेजूच्या पांयां तळी सगळें पळयलें आनी त्या घडयेतावन त्या स्त्रियेचें जिवीत बदललें. खंयच्या घडये प्रद्वारां सांपडलेल्या स्त्रियेक जेजू तर्शीन वोण हाडली. पात्रांवक म्हणटानी तांणी पात्रांवक जमया नियमा प्रकार तिका पात्राय जे म्हण ताका पारिजेवानी मुळे जेजून तिचेर काकुळतीची दिश्ट घाली. स्त्री बदलली. सामार्याच्या बांयच्या काट्याकडे स्त्रियेचेर जेजून दिश्ट घाली काकुळतीची. आनी त्या घडये ती स्त्री बदलली. तिचो कळसो दोरी सगळें सोडलें आनी तिची जिवीत बदलून जेजू थंय ती गेली. दमास्काच्या वाटेर जेजू दिश्टीक पडलो सावलाक. सावलाचेर जेजून दिश्ट घाली. तो दरेक शेवटालो कुर्डो जालो. तरी पूण जेजून खंयच्या घडये दिश्ट घाली. सावल बदललो, पावल जालो. भाव भयणीनो, आज म्हजे थंय आनी तुजे थंय घडत हें देखून आज ह्या रेतीर असो मुख्य वांटो आज जेजून आमचेर दिश्ट घालची. कुमताराचो साक्रामेंत देवान आमचेर दिश्ट घाल्ली ती घडी. केतना तूं कुमसारी गेल्लोय बाबा भयणी, केतना तूं कुमसारी वचून दिंबी घाल्ली, त्या घडये पातकी तूं. खंयच्या घडये तूं दिंबयेर पडून कुमसार जाता त्या घडये म्हणसर पातकी देवाचे शिक्षेक पात्र आनी तुजे अपराधसो बरो
तुझे ते पातकाची कथा वाईटाचे जड आहे हे सगळें आसलें पूण खंयच्या घडये जेजून तुजेर तें काकुळतेची दिश्ट घाली ह्या जाका मारी पात तुका अब्सोल्यूशन दिलें बॉक्सांनी दिलें तुजें जिवीत बदललें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 नवी चरित्रा ह्या घडयेंतून आरंभ जाता खंय तें चिंतून कुमसारा गेल्ले पाटी येताना तूं कितें चिंतून पाटी आयलें खरें काळजांतान कुमसार जालाय जाल्यार वा जाल्याय जाल्यार कितें आब्रामातय घडलें कितें जाकेवातय घडलें कितें मातेवातय घडलें आज तुजें तें घडटा नवें जिवीत जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुमगेर रावो जाय भाव भयणी आज ह्या नव्या जिविताचो वांटो पयलो जेजू जाकेवाच्या घरा आयलो जाकेवा बेगीन सकला देव आज म्हाका तुमगेर रावो जाय सकला देव कितें सकला देवचें जिविताच्या वास्तविकते कितें भाव भयणीनो आज खंय मी देवाच्या अनुभवांतून परत आमी जिविताच्या वास्तविकतेक पाटी वेता त्याच घरा त्याच आदल्या जाग्यार त्याच परिस्थितींत पूण जियोवचें जिवीत मात्र नवें जायचें जाक्केव ताच्या घरा सदां येतालो जाक्केव ताच्या घरा सदां येतालो एक दीस सकाळी सुंगा येतालो उठून सुंगा गाट्या कडेन वेतालो सांजे सुंगा गाट्यातून पाटी ताच्या घरा येतालो न्ही सदां येतालो एक दीस कळनासतना पूण जाकेवान सदां वेचाक आनी आज वेचाक व्यत्यास आसा येतोळ मुशेर पातकी साक्य येतलो एक संवसारी चिंतपाचो जाकेव घरा येतलो आपले लुटकार जाकेव घरा येतलो आपल्याच वाटेन चलतलो जाकेव घरा येतलो पूण आज भावा भयणी एक नवो मनीस घरा येता आदलो जाकेव तो न्ही बगार जिवीत परिवर्तन केल्लो नवो जाकेव आज घरा येता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देखून भावा भयणीनो आज आमी आज घरा वेता रेतीर जावन आज घरा वेता थोड्या वेळांनी रेतीर आकेर जातली आमी घरा वेता आमी घरा वेता कशें वेताले हांव आदलींच मनशांगी काल आयिल्ले बरेंच आज पाटी वेता गी येताना कितें येतलें हांव तशींच पाटी वेता गी भाव भयणीन आज चरित्रा बदलोंक जाय आज बदलोंक जाय हांव कालचे बरे घरा वचना आज नवो मनीस जावन नवी मनीस जावन आज म्हज्या घरा भितर वेता ती म्हजी रेतीर तें म्हजे रेतीर असो फळ तें म्हजें परिवर्तन तो देवाचो आशिर्वाद आज भाव भयणीन तें म्हजें थंय आसत आज नवी मनशां जावन आमच्या घरा आमी भितर सरोंक जाय तें देव आमचे तावन आशेता कित्याक देव आमचे समें आसा जाकेवा सांगता येदोळो देव नातलो जेजू नातलो आज तो घरा वेताना जेजू ताचे सांगता आसा देव मनशा सांगता इमानुएल माते वसो वांजेर अध्याय 1 वाक्य 22 to 23 मॅथ्यू 1:22 to 23 हे सगळे घडले पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणले थे हमारे पास सर्वेस पाना म्हणले ते एक अंकवार चली गर्भेस्त जातली आणि एक पुताक प्रसूत जातली उदा प्रसूत जातली आणि ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले इमानुएल म्हळ्यार आपयतले कितें इमानुएल इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हण अर्थ देव आमचे सांगता म्हण अर्थ प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 भाविनीनो पळया हांगासर ही बदलावण देव आमचे सांगता ह्या संवसारांत मनशां सांगता जियोवच्याक जेजू आयलो
मनशाचे जिवीत बदलता. जो वांजेला ते एक वाक्य 14 सांगता, शब्द मासालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. मनशामध्ये देव, मनशामध्ये कित्या खातीर? मनशामध्ये जिवसो देव मनशा सांगता जियेता. मनशाचे जिवीत आपणासारखे परिवर्तन करता. जाके हो येदोळ म्हणशेर तो संसाराचे जिवीत जियेतलो. आतांची ती बदलावण दिली, कित्याक जेजू ताचे सांगता आसा. भाव भयणीनो, आज आमची ती मुस्तुताना ती आमी बदलावण जावची पळयना. कित्याक 100 फावटी गुमसार जाता, 100 फावटी मिसा घेता, 100 तेर्स करता. ह्या मनशाची बदलावण जायना. कित्याक? मिसाक गेल्ल्या तक्षणां देव आसा की देवाक घेतल्यार मात्र देव आसा. उडास दवरया. आमी मिसाक गेल्ल्या तक्षणां देव आमचे सोबे येना. देवाक घेतल्यार मात्र देव आमचे सांगता येता. हे आमी उडास दवरया. तुवें जिवितान देवाक स्विकार करूंक जाय. जाकेवन देवाक स्विकार केलो. पारेजेवानी शास्त्री आसले तांचे सांगता जेजू नातरलो गे, तांची थंय बदलावण जाले गे ना. तेच आदलेच मनीस, कांय बदलावण जावना. तांचे सांगता जेजू उलयलो, तांचे सांगता जेजून चर्चे केली, तांचे सांगता जेजू आसलो चलतालो. कांय बदलावण जावना. पूण जेजूच्या शिसांनी जेजूक स्विकार केलें. कितल्या जाणांनी हर एकली मनशान जेजू दर्शन आयली बदलली. तांचे जिवीत बदलले. कित्याक? जेजूक तांणी स्विकार केलो. भाव भयणीनो, आज जेजू आमचे सांगता आसा. ते देखून आज जाकेवाच्या घरात जेजू केलो. आज म्हज्या सांगता जेजून वचूंक जाय. ते आमच्या नव्या जिविताचो वांटो. आनी कित्याक जेजू? भाव भयणीनो, जेजू आमचे सांगता येता. मनशाच्या जिवितांत देव एक जाता. आमी मस्त जाणां जिवितांत कश्टांत. आमी मस्त जाणां जिवितांत वाट चुकल्या. आमी मस्त जाणां संवसारी जिविताच्या वजना पदें अडसता. पर एकलो मनीस हांव बेजमेदाक गेल्ले त्या दळा, तो म्हणालो, फादर हांव एक परत्यान घालपा वचून ट्राय करता. म्हजे पासत इल्लें बरें कर मागा फादर, हांव मस्त कश्टार आसा. बैल्या गांवांत आसा म्हण हांवें घर बांदिल्लें. घराचें इन्स्टॉलमेंट म्हयन्याक बांदूंक आसा. म्हजें काम सडन गेलें ह्या कोरोना पिडे वरवीं. सांबाळी मस्त बाकी आसा. काल हें करचें कळना. जर हांव आतां इन्स्टॉलमेंट बांदिना म्हजें घर येलाम जातलें. म्हजें घर येलाम जाल्यार म्हजो जागोय वयतलो. एक जागो म्हणी आसलो पोरनें घर आसतना नवें घर बांदलें. आज म्हाका काल हें करचें कळना. प्राय जावन येयली, विजा मेळूंक तितलें सोलाप न्ही, तरी पूण हांवें चिंतलां वेजन्स म्हणून म्हजे पासत मागा. भाव भयणीनो, मनशाच्या जिवितांत कितले कश्ट आसात पळया. कितलींशीं जाणां कश्टांनी आसात. आनी एक भयण म्हजे लागीं पोर म्हणा लागली, फादर म्हजी पिडा गूण जावचे पासत मागा. ब्रेस्ट कॅन्सरा वरवीं ती कश्टाता. मस्त पयशे खर्चिले, अस्कस जाल्या. आनी एक बरो रिपोर्ट मेळोवन दी, म्हणजे कॅन्सर गूण जावन दी पूण मस्त जाणां कडेन मागोंक ती विनंती करता. म्हजे कडेन म्हणाली, फादर एक पटी म्हजी पिडा गूण जाय जाल्यार घरांत आलें पुरो ताका मस्त जाणांनी कुमो केली. घरांत आसलें पुरो खाली जालें. फादर काल हें करचें कशें करचें कळना. घरांत ते कश्ट चड जातात. पळया मनशाचें जिवीत कितलें कश्टाचें. कितलीं जाणां कश्टार आसात. कितलीं जाणां टेन्शनार आसात. आज सोडलो रेतीर एक बैसरच्या आदीं इस्रायलांतल्यान एक भयण म्हाका फोन करता, सांगता, फादर म्हजे पासत मागा. आमच्या घरांत म्हज्या मस्तक म्हज्या धुवेक पासत मागा. तें इल्लेशें सांगिल्लें आयकना. मस्त रीण केलां फादर. कोरडावय रीण करून दवरलां. आतां आमचें घर सेलाम जावच्यार आसा. काल हें करचें कळना. हांवें हांगा घडोवन पयशे धाडचे
पूण ते पयशे सगळे विभाड केले. म्हणजे घोवाक एलर्जीची पिडा तोय हुशार ना. म्हाका बद्दल आमचे बसत कालें करचें कळना, मस्त टेन्शनार आसा. भाव भयणी, आज असल्या कश्टांत हांव आनी तुमी आसा. मनशा देवाचें संगतपण गरजेचें. देवाच्या संगतपणा विशीं आमी कितें ताजे विशीं आमी कितें करूं शकता. आज आमचे कश्ट चड जाल्यात. मनशाक एकल्याक कश्ट जाल्यात. आज आमची परिस्थिती बदलल्या. आज आमकां जिवंक कश्ट जाल्यात. आज आमचे पवित्र सभेचेर विघ्नां वयर विघ्नां येवन आसात. आज आमचे गुंतवणुकीची परिस्थिती बरी ना. आमी क्रिस्तांव मस्त कश्टार आसा. एका रितीन भाव भयणान आमी कश्टाच्या घडये देवाचें संगतपण आमकां गरज आसा. उडासतवरी आमचे विणी आमी कांय करूं शकना. देवान आमकां ते खंडी जावन निवारल्यार मात्र देव आमी जिवंक शकता. उडासतवरी देखून आमकां देवाची गरज आसा. देखून आज देव आमचे संगता आसा. पळया, जाकेवाच्या जिवितांत जावं पुरो ताका ग्रेस्तकाय आसली, पूण ताच्या जिवितांत संतोश नातलो, समाधान नातलें. आज ताका संतोश पकलो. जेजू ताच्या सांगाता आसता म्हणटाना ताची ती बदला म्हणसली आमी पळयता. 1100 वांटो ताच्या जिवितांत ताचें नवें जीवन. जाक्यो एदोमशेर संवसारी जिविताक लब्धलो. आज ताचे जिवीत असो नवो अध्याय आरंभ जाता. देखून आमी भाव भयणीनो, आज ह्या उंड्या रुपाराच्या जेजू ते आमचें जिवीत भेटोवन दिवया. थोडो वेळ आमी आतां जेजू सांगता करसिया. मिसाच्या बलिदाना पयलें आमी एक घडी भर सोमया ते आमचे कश्ट भेटोवया. एक घडी भर आमी उडास करया. ते घडीत 12 वर्सां रक्तास्रावान पिडेन कश्टांची ती स्त्री तिच्या जिवितांतल्या कश्टांनी कंगाल जावन गेल्ली. 12 वर्सां तिच्या जिविताची कश्टाची दैतो दुड तिणें पिडेक करशिल्लो जाल्यार ती पिडा बरी जावंक नातली. सदांनी दुखां गळयताली ती स्त्री. देवा म्हजी पिडा गूण कर. कशी कशी केल्यार ही पिडा गूण जायना. समाजान तिका स्थानमान ना. कश्ट मस्त कश्टांनी आसा. तिचे जिविताची कश्ट समजून घेवया. एक भर आमी सक्कड बसले कडेन दोळे धांपया. आमचे जिवीत आंतरीक रितीन ते दिश्ट पळोवया. उडास करा. तुमच्या मोतीन पळया. तुमच्या मोतीस ते घडीत पळया. ती स्त्री 12 वर्सां रक्तस्रावान कश्टांची स्त्री सावकास जेजू आसले कडेन येता. तिच्या जिवितांत कितले कश्टांचे दूख वजान तिच्या माथ्यार आसा, काळजांत आसा पळया. कितले गाय आसा तिच्या काळजांत. कितले बेजार आहे, कितली दूख आसा. सगळे काणयोन ती जेजू दर्शन येता. कोणाक सांगूंक धैर्य पावना. सांगूंक जायना. मौनपणी कश्ट जाता. तरी पण कश्टान रडोन 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 जेजू दर्शन ती येता. सावकास लोकांच्या सम्या भितर भितर रिगोन जेजूक आपणूक ती आशेता. कसले तिचे कश्ट पळया. एक घडी भर आमी ह्या घडये आमी त्या जाग्यार आमकांच दवरया. तुमच्या जिविताचे कश्ट ह्या घडये जेजू मुखार हाडा. मोतींत सगळें उडास करा. आज तुमच्या घरांत कितले तुमी कश्टार आसा. तुमच्या घरांत तुमच्या जिवितांत कितले वजान तुमी वयतात कश्टांचे. कितलीशीं जाणां तुमी पिडेंत आसात. कितलीशीं जाणां तुमी रिणार आसात. कितलीशीं जाणां तुमी काम नासतना तुमच्या घरांतली मनशां पोवतू तूं ह्या पती काम नासतना आसा. तेणें टेन्शन फीट फारीक करचें टेन्शन. हेणें भुरग्यांचे फीस फारीक करचें टेन्शन. हेणें खंय घरा एक तकले गोडल्या पांयांक ना, पांयांक गोडल्या तकलेक ना म्हणली परिस्थिती. मर्या धरूनचे कश्ट जाल्यात. बाबा भयणी, हे तुजे कश्ट जेजू मुखार हाड. 12 वर्सां रक्तस्रावान पिडेन कश्टांची ती स्त्री धैर्यान जेजू तरशी आयली. लोकांच्या जम्यामध्ये सावकास मुखार रडोन रडोन मुखार आयली. तूं ये. तोच जेजू तुजे मुखार आज हांगा उंड्या रुपार हजर आसा. तुजे लागीं आसा. तो तुका पळयता. केव्हा पळयल्लो जेजू. त्या स्त्रीक पळयल्लो जेजू.
10 आणि 8 वर्सां त्या बेतसैदा तळ्या कडेन त्या मनशा पळयलो जेजू तुका हांवें पळयता ये तुजे कश्ट जेजू कडेन सांग तुजे कश्ट जेजू कडेन मुखार हाडणे उजार सम्या सम्या हांव कश्ट ना जेजू चिडे शिडे वायटान सापड वळवळता कष्टा दुःखा पीडे शिडे वायटान सापडो वळवळता प्रीते जिडे तुझे विणे तू सुजे दास सर्गी देडे रीते चिडे तुझे विणे तुझ मोजे नाय सारगी देणे इडे तासा खत बेजाराई ना समाधान तुझे शिवाय जिनिये नासा कत बेजाराय ना समाधान तुझे शिवाय तुका मुजी पुसून तुका मुझे सगी सदांच तुरा तुका मुजी पुसून तुका मुझे सगी सदांच तुरा तुझ्या जेजू मोगळ जेजू चिडयेन मुझ्या वेगीच तूं ये मुझ्या जेजू मोगाळ जेजू जिणेंत मुझ्या बेगीनच तूं ये म्हाका तुझ्या कोपांतली पोचमी मोगान तुझ्या उठलून तुंदर म्हाका तुझ्या गोपांतली पळय मोगान तुझ्या पोटलून माग जेजू कडेन जेजू तुजे सांगता आसा फकत हांव तुज्या घोसर आपडीन जाल्यार पुरो हांव बरी सातेली भावार्थान ती गिरे जेजू तरशी कोडकार असो भावार्थ उडास करे सम्या तुवें म्हाका आपडल्यार पुरो हांव नितळ सतरो सम्या तुवें कुशे वेल्यार पुरो तुज्यान म्हाका नितळ करूं जाता माग भावा बहिणी ह्या कडेन माग तूं सांग जेजू कडेन तुज्या काळजांतल्यान माग सोम्या तुवें कशें वेल्यार पुरो सोम्या फाटल्या म्हज्या जिवितांत कितल्या कश्टांत आसा हांव जेजू म्हज्या जिवितांत म्हज्या पिडेन हांव कश्टांत आसा सोम्या रात आनी दीस तुका आंगळयता सोम्या रिणाचो बरो म्हज्या माथ्यार आसा सोम्या घरान काम ना
आर्थिक संकश्ट शम्या तुवें कशें वेल्यार पुरो आज तुज्यान म्हाका ह्या कश्टांत नाळू करून जाता जेजो तुवें म्हाका आपली जय म्हणजे कस तुका पेटोवन दिता जेजो शम्या म्हाका आपड धैर्य दी बळ दी जेजो तुजे शिवाय म्हाका दुसरो कोण ना निराशी जाला सोम्या संवसारांत निराशी जाला म्हजो भरवसो सगळो केला सोम्या रात आनी दीस तुका घडयता एकसर म्हूण भोगता असायक म्हूण भोगता जेजो तुवें म्हाका बरो करी जाय तुवें म्हाका आपली सय जेजो तुज्या जिवितांत जेजो म्हाका तुवें बळ दिताय आज म्हणजे काळजांत तूं हें सय जेजो 12 वर्सां रक्तस्रावान पेटून कश्टांच्या स्त्रियेक जेजो तुवें गुण केलें सम्या म्हाका ह्या पड 30 आनी 8 वर्सां बेसादा तळ्या कडेन पडल्या मनशाक तुजें ती कस समजून काण केली सम्या तुवें ताचेर दिश्ट घाली कोणूच ताचे लागीं उलोवंक नासलो तूं उलयलोय सम्या ताची बिरमत पावलय जेजो आज म्हजी बिरमत पाव म्हज्या कुटुंबाचे दिश्ट घाल जेजो परगांवांतल्या म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्याचे दिश्ट घाल सम्या आमचे सगळे कश्ट तुका भेटोवन दिता हांव जेजो आपड जेजो आमकां आपड सोम्या सोम्या म्हाका आपड म्हाका सोम्या आपड म्हाका सोम्या सकड म्हणया आपण म्हाका सोमिया आपण म्हाका सोमिया आपड म्हाका आपड म्हाका जेजो आपड म्हाका सोम्या आपड जेजो help me आपण म्हाका Jesus आपण म्हाका आपण म्हाका सोमिया touch me येशुवे आपड म्हाका येशुवे आपण म्हाका सोमिया आपण म्हाका सोमिया आपण म्हाका सोमिया तुझ्या एका उतरान हांव गुण जातलो तुझ्या एका स्पर्शान हांव नितळ जातलो तुझ्या एका उतरान हांव गुण जातलो तुझ्या एका स्पर्शान हांव नितळ जातलो पातयेल्या तुकून धरतलो पातेल्याकू कोल्ल धरतलो पिडेस्तां गुण तूं करतलोय पिडेस्तां गुण करतलो तुझ्या स्पर्शान तुझ्या स्पर्शान तुझे सत्य तुझ्या सत्ते तुझ्या अज्ञान तुझ्या ज्ञान गुण जातलो गुण जातलो गुण जातलो गुण जातलो आपण म्हाका सोमिया 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 सकड आमी दिंबेर पडया एकडी बर म्हज्या फाटल्यान म्हणा सकड दिंबेर पडा एकडी जेजूक समर्पिया म्हजे सांगाता म्हणा अरे ये कुत्रा
सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू या घडये या मुझे कष्ट मुझे कष्ट मुझी पीडा मुझी पीडा मुझी निराशा मुझे निराशा मुझे सर्वणी मुझे सर्वणी मुझे आर्थिक संकष्ट मुझे संकष्ट मुझे ऋण मुझे ऋण मुझ्या काळजातली आशा मुझे कालची आशा सोम्यान जेजू सोम्यान तुका जेजू भेटून दिता तुका बोलू सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू कितल्या जना कितल्या जना पिडेस्तान तुवें गुण केले पिडेस्तान गुण सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू 12 वर्सां 12 वर्सां रक्तास्त्रवान रक्तास्त्रावान कष्टांच्या स्त्रियेक कष्टांच्या स्त्री सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू तिने आपडले घडये तिने आपडले तुझी दैविक सकत तुझी दैविक सकत तिचे देव वाळाशी केले तुझे देवाला शिकेल सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू ह्या घडये या घडी हांव आसा आवासा तुझे मुखार तुझे मुखार बावार्थान बावार्थान भरोशान भरवशान हातयेन हातयेन सोम्यान जेजू सोम्यान हांव जेजू तुका आपडता हांव तुका आपडटा सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू तू म्हाका आपड तू म्हाका आपड तुझे खळीत आपड मुझे कूड आपड तुझी कूड आपड मुजो आत्मा आपड तुझो आत्मा आपड. मुझी मोत आपड मोत आपड. मुझे कुटाम आपड कुटाम आपड. मुझे जीवित आपड जीवित आपड. भर गावांतल्या भर गावांत. आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या कुटुंबांतल्या. साद्यांक आपड साद्यांक आपड. सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू. थकल्याव आमी कस जाल्याव निराश जाल्याव निराश रडताव जेजू रडताव जेजू. दुखां घडयताव आमचे जिवीत आमचे जिवीत. सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू. दुखांनी भरून गेला भरून तुझे विने जेजू आज आमकां जीव दायना जेजू तुजेर तू आमचो आशीर्वाद आमचेर घाल जेजू आमचेर घाल जेजू. आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या कुटुंबाचेर. कुटुंबाचेर एकल्या सांद्यांचेर सांद्यांचेर. एकल्या परगांतल्या सांद्यांचेर परगांतल्या पिडेस्तांचेर पिडेस्तांचेर. प्रायवंतांचेर प्रायवंतांचेर. भुरग्यांचेर भुरग्यांचेर. आशीर्वाद घाल आशीर्वाद घाल. सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू. या दिसांनी या दिसांनी आमची भुरगीं आमची भुरगीं परीक्षा बरी परीक्षा जातात बरी जातात. या कोरोना पिडे वरवीं कोरोना जेजू पिडे वरवीं जेजू. ऑनलायन क्लासी म्हणून आमच्या भुरग्यांक भुरग्यांक शिकूंक जावंक ना शिकूंक जावंक ना. सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू. तुझे दैवीक जाणव आयदी तुझे दैवीक जाणव आमच्या भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांक सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू. या परीक्षेत परीक्षेत बरें कर बरें तरेन बरोवंक बरोवंक. जेजू तांकां उजवाड जेजू तांकां उजवाड दी. सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू. वायट संवयक सांपडलेल्या वायट संपडलेल्या आमच्या पिरगेंतल्या आमच्या पिरगेंतल्या हर एक युवा सणांक हर एक युवा सणांक भुरग्यांक भुरग्यांक व्हडांक व्हडांक जेजू जेजू. सुटका दी सुटका दी. सर तांच्या वायट संवयांतले सर तांच्या सुटका वायट दी संवयांतले जेजू सुटका दी, जेजू. आशीर्वाद घाल आशीर्वाद घाल. सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू. आमच्या पिरगेच्या आमच्या पिरगेच्या बिगाराक बिगाराक आनी हांगासराच्या आनी हांगासराच्या याजकांक तुका भेटयता सोम्यान जेजू सोम्यान बरी भलायकी तांकां दी बरी भलायकी तांकां तुवें आमकां तेल आयलेले यादक दिले मातलेले यादक दिले पवित्र केले यादक दिले आशीर्वादित केले यादक दिले देवा सोम्यान जेजू तुझे प्रतिनिधी ते तुझ्या नांवान आमकां तेल आयतात कृपेन भरतात तुझे उतार दितात तुझे कूड निरगत दितात हक्कचे बक्षाने दितात सोम्या याजकाचेर आशीर्वाद घाल या याजकाद्वारे आमचे कुटुंब आशीर्वादित कर हर एकल्याक आमकां आशीर्वादित कर तांच्या दैवीक वर्षा वरवीं जेजू या पिरगजेंत तुजी कृपा वाडोवन दी सोम्या जेजू आमच्या पिरगजेंतल्या आवय बापायचेर आशीर्वाद घाल जेजू तांकां बेसांव दी तांकां बेसांव दी. कुटुंबाचे कश्ट सुजोवंक बोळ दी भुरग्यांक व्हड करूंक भुरग्यांक सांबाळून व्हरूंक भुरग्यांक सांबाळून. कुटुंबाचे जबाबदारी सांबाळूंक जेजू तांकां कृपा दी जेजू तांकां सकत दी धैर्य दी बारवसो दी बाबार ते घट कर जेजू बाबार ते घट कर तांचे जेजू. संगात तूं राव तांचे संगात राव जेजू. जेजू सोम्या जेजू. तुजो आशीर्वाद तुजो घाल आशीर्वाद घाल. आमच्या पिरगजेंतल्या पिरगजेंतल्या प्रायवंतांनी पिडेस्तांचेर प्रायवंतांनी कितलीं जाणां कितलीं पिडेस्तां आसात पिडेस्त आसात. अंतुळणार आसात अंतुळणार आसात. वळवळतात वळवळतात. आस्पत्रेनी आसात आस्पत्रेनी सोम्या जेजू तांचेर आशीर्वाद घाल बरी भलायकी तांकां दी भलायकी दी. पिड्यांतां सुटका दी हरकत तुका सोम्या हरकत तुका जेजू सोम्या होगलाप तुका सोम्या होगलाप तुका जेजू सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू सगळे आमी देवाची स्तुती करया हालेलुया 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 स्तुती करा देवाक उलो मारा बाबार्थान उलो मारा निरंतर याकडे देवाचे सकत तुमचे दी वळटा पवित्र आत्म्याचे सकत तुमचे दी वळटा
जे तुझे गुण करचे सगळं तुमचे नाही वाढता सगळ्या फिरगचे हर एका कुटुंबा देवा सोत मग याकडे वळवून आता देवाचे जगत मा स्तुती करा निरंतर राहावे नका स्तुती करा माका भावार्था स्तुती सुरविरा पवित्र बेन भावार्थान मागले देवाची स्तुती करीत असताना सगळं जागो हल्लो त्या पवित्रतेन आज देवाची स्तुती करताना सगळी समीरगत त्या देवाच्या कृपेच्या शक्तीने हलता वाईट आणि खोटे शक्ती पैसतात सर्व शिरापाता मुक्त जाता तुम्ही याकडे जेजू तुमका सुटका दिता हर एक तुझ्या फाटातून काढता तो कितलेशे बंदडे असतात या फिरकजेंद कितलेशा कुटुंबाने हर एका बंदडे ते सुमी तुमका सुटका दिता तुझ्या गती तेजी सगळं सोमेची वाढवती सुमी जेजू वाढई जेजू तुझी दैवी सुटका तो दी जेजू याकडे तुला ओलावर केला याच्या बाबीने हर एका कुटुंबातही तुझी सगळ्यात वाढवती जेजू तू सगळं सौंदर्य तो नाही सत्याचे पदवी आता दर्याचे पदवी असा उत्काचे पदवी आता सैतानाच्या सत्याचे पदवी आता हर एका आत्म्याचे पदवी आता जेजू तुका आम्ही तुझी पदवी दाखय याकडे दैविक सत्तेन जेजू हर एकला सुटका दी कितलीशी जाणा वर्षा घडल्यात रागार असेली बेशत असेली सोम्या खोटपणातली सुटका जोडून दी सोम्या याकडे पिढ्यातली सुटका जोडून देत दैविक कृपेची सकत वाढाय जेजू भलायकी जोडून दे सर तरची पिढा खड्डी कुटुंब टेन्शन असतात दुकान येतात पैसे बिपाड जातात या पिढ्याला जेजू तुका सुटका दे सोम्या तुझ्या दैविक सकत वाढून दे राय तू सगळ्या संसारात जाओ रस्ते जाओ तुका ती सकत होता जेजू तुझी कृपा वाढे हालेलुया 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 रडिया 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 हालेलुया रडिया 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 हालेलुया रडिया 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 हालेलुया रडिया 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 हालेलुया रडिया 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 हालेलुया रडिया जीसस 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 Lord touch everyone Lord everyone let your holy power Jesus let your holy spirit touch the holy blood touch it heal everyone Lord let your blood give us the freedom of Jesus hallelujah praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. hallelujah hallelujah Hallelujah. बाबीनो देवाची सकत तुमच्या सेवा असा सुमी तुमच्या संगत असा बिये नाकात या रीतीने सफळतो देव तुमका दराळ तरान देतो कसं रे बिये नाकात ज्याचा आशीर्वाद आम्ही घेऊया देवाच्या सक्तीन आम्ही बरे करणार समाधानेन संतोषान आदोच दे जाक्य बळ्या धाक्यवाचे घर उस वाढले आयच्या दिसा उस वाढायलो म्हणालो जेजू बाबीनो देवाचा उस वाढायला सगळ्या शक्तीनगर फिरगचे आज उज वाढायला हर एकलं तुमच्या कुटुंबाचेर उज वाढायला तुमच्या जिवितांत उज वाढ सोम्यान दिला देखून देवा घरका दिवया आशीर्वाद घेवया आम्ही समाधानेन संतोषान एका अपूर्वाचे देवाक मनवचे जाग्याच्या नव्या जीवनासारखे जीवन जेव तो सोमी आमकां आशीर्वाद देऊन दी त्याची कृपा मागया
वेची सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या आसोबणेचो पडसदान आमचे देव आमी बोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक विमान करूंक आमकां दयन फावो कर जो जेतान राज करताय ससनाच्या ससना आमेन. आमचे संगी तू आसाय जेजू तू आसाय जेजू तू आसाय जेजू आमचे संगी तू आसाय सुखा दुःखात तू संगी आसाय जेजू दिव तुझी ससाय आमकां दिव तुझी ससाय